I posljedno ljudi niča ovdje, dobrodošli u novi klip. I ljudi, danas ću vam pokazati kako da instalirate GTA San Andreas za PC, znači ovo najisključivije radi za Windows 7, znači ovaj sajt gdje ćete da ga skinete, bit će u opisu videoklipa. Tada ću vidjeti da će YouTube da me pusti da stavim link, potrudit ću se da bude u opisu videa, što nemam Facebook, da bi ga postavio. Znači kad ga skinete, dobit ćete koji bug. Znači, kad ga skinete, dobit ćete WinRAR, znači samo ovako, pokrenemo ga i dobit ćemo ovdje samo ova dva fajla. Prvi ekstraktujemo na desktop, znači kao ja, evo, i pokrenete igricu protiv GTA ili idete desni klik, send to desktop, create shortcut. Kliknete to i onda samo ovo preimenujete u Grand Theft Auto San Andreas, kao što sam ja, i do sljedećeg. Znači, ne znam šta je ovo više, neki bugovi silni. I znači to bi bilo to sa igricu. Sad ću da dokažem da igrica radi. Znači GTA San Run, ovdje zađem. Znači sad će da uđe polako. Polako ulazi. Znači ovo će biti u gornjem levom uglu, ja mislim. Nego ostali klipovi su mi bili kao da kuckam, nisam pričao ovako kao sad. To je zato... koji bug. To je zato što nisam znao kako da uključim mikrofon za Bandit, kako se već zove, zaboravio sam već, ali znači prvo će da bude poseban video, znači prvo će biti klip za 50 specijalan, pa onda za 100. A ovo mi je, ja mislim, tek 6. klip. Stvarno da ne poverujete koliko malo već snimam. Ovo je ona reklama za GTA. Znači, čuti mi da uopšte ne baguje, laguje, kako se to već. Znači sad ću da uzmem bicikl, znači ću do jednog mjesta i tu ću da prekrenem. Baš tu, znači, i bit će gameplay od GTA. Znači ovi moraju da prolaze neku misiju. Znači ovo je dokaz da GTA San Andreas radi 100%, znači. Evo idemo ovdje desno, onda opet idemo desno. Ne mogu govoriti da se popne. Sa biciklom da sam uzeo auto, popeo bi se ovako. Ali... I, znači to je bilo to, ne što više ovo da snimam, znači. Cute game, yes, znači. To je bilo to, dokazao sam i da igrica radi. I znači do sljedećeg klipa, veliki pozdrav za sve vas. Ovo, molim vas, like, subscribe i komentar, ništa drugo će. I naravno share. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav.